अहानबदा Facebook page अम ओइरिबे Indian National Congress Manipur दगी थगलकपा AICC की press release Assembly election 2022 Manipur की मैमदा पाउदम खतंग थमजगे Legislative Assembly Manipur की election की Congress की Central Election Committee ना खंगलाबा दुगुनो selected candidates सिंह मैमना थमले दुगु मैमदा थमजगे अहान बिगी लिस्ट असिदा serial number 1 दा लरिबसी खुंद्राकपम गिने खुंद्राकपम की candidate selected तौरबा candidate असिना थोक्सम लोकेश्वर सिंहानी अनिसुबदा हाइंगांगिना पंगैजम सरचंद्र सिंहा अहुम सुबदना serial number दा यावरिबसिना खेत्रगावगिना candidate selected ओइरबसिना मोहम्मद अमीन सानी अदुगा मथंगदना थोंजुगिसिना सेरम निकेन सिंहानी मथंगदना कैरावना थोंग्रम टोनी मितैनी मथंगिसिना अंद्रोगिसिना कैसाम निंगथेम जाउक सिंहानी मथंगदना लमलाइगिसिना असोइबम देवेन सिंहानी मथंगिसिना उरिपोकिसिना नुंगलेपम महानंद सिंहानी मथंगिसिना सिंजमैगिसिना इरेंगबम हेमोचंद्र सिंहानी मथंगिसिना लमसांगिसिना लिगमाबम मानिबाबू सिंहानी मथंगिसिना कोंथाउजमनिसिना लाइश्रम नंदो सिंहानी मथंगिसिना पासोगिसिना केम अकोइजम मीराबाई देवीनी मथंगिसिना लंगथबालगिसिना ओक्रम जोय सिंहानी मथंगिसिना नौरिया पखंग लाखपगिनी सिगिना सोराइसम मनाउतोन सिंहानी मथंगिसिना वांगोइगिना सलाम जोय सिंहानी मथंगिसिना मयांग इम्फालगिना डॉक्टर केएस रतन कुमार सिंहानी मथंगिना नंबोलगिना नमेराकप लोकेन सिंहानी मथंगिना ओइनामगिना थोक्सोम इथोइबी देवीनी मथंगिना कुंबीगिना डॉक्टर खंगेंबम रमेश सिंहानी मथंगिना लिलोंगिना सैयद अनवर हुसैनी मथंगिना थवालगिना ओक्रम इबोबी सिंहानी मथंगिना वांगखेमगिना कैसा मेघचंद्र सिंहानी मथंगिना हाइरोकिना मोइरांगथेम ओकेंद्रोनी मथंगिसिना वांगजिंग टेंथागिना एम हेमंता सिंहानी मथंगिना खंगाबोकिना सुजर कुमार ओक्रमनी वाबगाइगिना एमडी फजुर रहीमनी काक्सिंगिना खेत्रमयुम केनेडी सिंहनी हियांगलमगिना डॉक्टर हुइद्रोम जितेन सिंहानी सुगुनुगिना कंगुजम रंजित सिंहानी फुंगियर एसटीगिना विक्टर कैसिंगनी उर्खुल एसटीगिना अल्फ्रेड खंगम एस आर्थरनी सिंगाई एसटीगिना स्वाट बसुमनी साइकुल एसटीगिना लिंकिम हाउकिफनी कारोंग एसटीगिना डीडी थाइसी साइतु एसटीगिना लमतिनथांग हाउकिप तामई एसटीगिना जीएन कुमुतियुंग डॉक्टर अकुनी नुंबा एसटीगिना गैखांगमनी हेंगलेप एसटीगिना टी मंगा बाइफैनी साइकोट एसटीगिना टीएन हाउकिफनी सिंहाट एसटीगिना टुवन खान क्यामलो हंजोनी हाइनसु जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सीईसी मुकुल वासनिकना खुयेक पीदुना थादोरकपा प्रेस रिलीज असिनसु मखातानासु फोंदोरक्ली ngasi numida wairam phong kiba tuan manipuri sipong sing amasung thok kiba thawwa thok sing digi maruai be I pau sing khonga saraga manipur top channel gi maike digi magi ahan bada EC na mikhal gumari lainana pangthok pa rally amadi road show sing makhata na athingba thamna ba yai covid-19 na maram oiduna hana digi athingba thamduna lakpa mikhal gumari lainana pangthok pa rally amadi road show sing makhata na mathang sayol fawba athingba thamna ba yai haidi पाउसिन हाई लेबासी मफम क्या कोविड-19 की केस हेनगलकपना मरम ओइदुना इलेक्शन कमीशन EC-ना फिजिकल रैली अमदी रोड शो न सिंबसिंग अथिंग थमखिबनी हिरामसी की मतंग चिफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रना फोंदोखिबदा बायोलेशन सिंग की मथक्ता थबक लखतबा ऑफिशियल सिंग की मथक्ता पोल बॉडी असिना थबक लखतकनी हाइकि कोविड के मरी लेनबा प्रोटोकॉल सिंग मियामना सुक्सोई सोइदना गाना हलनाबगी थौदांग चीफ सेक्रेटरी नत्रगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न लगदबनी अमरमदा पोल पेनेल असिना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपर्ट सिंग अमदी मिखल पांगथोकदोरिबे स्टेट मंगागी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सिंग उनदुना माखा ताबा वरेब लौगदौरी हाइनसु पाउसिना फोंदोरक्ली अतोपा पावमना लाइंगाना क्राइटेरिया सुदबा मियोइदा BC हापसिनबदगी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वथोक लाकपनी आमसो मणिपुर लाइंगाना क्राइटेरिया सुदबा मियोइदा BC हापसिनबदगी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की MTU की वथोक लाकपनी हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आमसोन हाइदी
organization asigi serol amana hai state asigi thabak fangdana lairiba na kya skill development amadi technical goiba mai machine kanglo ningthi na piduna education sector da achauba ahongba ama laklagani haina miyamna thajana madu unqualified BC hapsinduna AMTU asi lekha tahanana bohona ba thawang governor of Manipur na khud thingjin binaba ngasi amson aib sirol ama thajinkhre serol aduda palliba maru eba wapam singdi government polytechnic tagi technical education department na deputation utilization deputy director oina ladiba miyesina sai taragi academic contribution ama p haibisi lana haijinmani academic contribution ama haibisi research paper kaya yamna phongki lairik kaya yamna phongki seminar natragana conference ta paper kaya yamna putokrabagi amadi maki makhada mai pakna PhD scholar kaya yamna guide tawkhibano haibigi pandam lomda oigatabani haibisi haidi makhasa tarak poina to pa mana January 13 ban thamle NRFM lakliba January 13 ki nungai matung punga madagi numidang wairam pung mga fawba Manipur pung taraga taret ki ban thamle haina National Revolutionary Front Manipur NRFM gi sirol amana khangalakli Party SG Information and Publicity Secretary Sana Jawba Maitai na Thadorakpa Sirol Manhai January 13 asi Indian Constitution sanahan kiba numit Republic Day haina Indian singna harau nungai phungdok numit oi asiguma numit asina Manipur bu konsinduna Manipur su numit asigi mapugi saru ama oina laholi masita sengna lale aikhoina yadi aikhoina lande maramasina numit asi ban thamduna thinglibani akan mana ason babu nehetpa khudum chan bahai bisi miyoi bu khunai dana tana ahing ba pumbagi taunaba satnabi amani adubu ason bana masa kanjana ba honadrabadi taibang asida ason bahai bisi khanglam da basu yari bani mahairoi khunai digi singna numit asigi athing basi thausa da ba tauduna satpigano NRFM na thamliba numit asigi athing basina mai ising analaying amati media budi konsiloi haina su serol asina su haidi makasa tarak poina to papa mana akoi section da badagi covid ki khayata tagadori miyam covid ki laina laisit asi section ba wat padagi covid ki asibigi khayata tagadori aikoi gi more paumina phongdorakpada covid 19 laitre haina khanaduna aikoi kudimak matam kharadi kaukthokuna komthoklure haiba wafam asi haiman bathokloi adubu matam khara niyam tharurabagi matungna ngasidi amuk Manipur gi mafam kyada noma kangna ising isagum Omicron variant singamadi COVID positive oiba sang amadi mi sibigi sang hengalakli haina TV channel singda amadi pauksi kya da namit khudingi uba amadi tab phangli matang asida paningli bu wafamdi Technopal District Administration amadi Technopal Police ASP gi mi makada lifeline ama oidiba more lambi gi National Highway sida mathau toriba police personnel singna police check post Imphal gi more passenger service toriba gari driver singda amadi passenger singda check tawduna face mask uplibra natragana uptribara haina check tawduna face mask uptadaba miyoi sing face mask yenthokduna laina asitiki ngakfunaba section throng kana sathari adubo passenger amadi driver singna more hek yorakpaga section bigi muhutta face mask lathokduna section dabagi mawong uba phangli section haudabana aikoi kudima covid ke asibigi khayata tagani haiba he he kaukthobagum tawi hainasu pausna makhatana phongdorakli makhasa tharak poina masum lusilak poina to pa pau khrana moregi tungan ba mafam singda rapid antigen test pangtokre hawkibin mit khrane sida mori da covid 19 positive case masing hengalakwa asi ki matangda section thorang lokat poina ngasi moregi tungan ba mafam singda miyai sahum ga kunthra gomdoi mas covid 19 gi rapid antigen test tawda Myanmar rom digi miyoi manga yauna punna miyoi tara covid 19 positive case thenakre Thauram masi Technopal District Administration amadi Technopal gi Medical Superintendent anina punna khusam naraga Technopal gi Medical Officer CMO Dr. K.S. Gozen gi mi makhada satharakiba mass testing drive amani ngasigi mass drive aduda more hospital gi tungan ba Dr. Singh yauna medical staff singna saruyaki loinana more police gi additional ASP law and order Sukumar amadi more police station ki OC Ananda su covid 19 mass testing drive adura saruyaki ngasigi satakhiba mass testing drive adu more gate number 2 da parking posa yoliba miyoi singamadi
More Kaitil Dukan Family Mui Yauna, Manama Singoliba, Tuan, but Mui Kasu mass testing drives at the key. High river mass testing a duda, Punamui Sahum Contra home they taste of Buddha, Morerum the Mui Manga Duga, Myanmar Gimui Manga Punamui Tara positive everything like he. Tungna Myanmar Mui Singadu COVID ki protocol Ngana Satnaba, Haiduna Maram the Myanmarumda, home isolation Taunaba Halanki. Hiramasi Matang the Technopalgi, CMO Dr. Case, Gozena, Palmishing the Fongdokiba, Handa COVID ki. Ahum suba wave lakpa sida Technopal district COVID-19 positive oiba masing hengalakpa sina Hauzu Power district asida miyoi kungi mathakta positive oirakpa hengalakli masida border town oiriba Moreda business ki mafam ama oibana Myanmar yauna mafam asida tonganba miyoi kyana Moreda lakpa sida COVID positive oiba hengalakpa thengnari loinana ngasigi mass testing drive asi punna miyoi songarom test tawnabagi pandam sathakiba drive amani adubo Mui Sahum Kuntragum the taste of Mumki. Masita Kariguma COVID-19 positive case masing Hengalakpa Yarok Lagadi, Technopal District Administration Kanganduna, border areas in the Myanmar Yauna Satok Sinta Holibasing a sea, Tingnaba Pau Kanga Laganaki, Masida Mayamna COVID protocol sing a Sibunga Satpina Wapam Kiama Tamki and Su, Pau Shinamakatana Supong directly. Aduga hausiku ina di mem paus matang asa luisinjarage amasum patok saki bida soi ki plan ki pakya yaurgasu mem na ngakpi gani matam gi ba maroi bi pausung su mem da lep laitana update pi jara khen su channel sigi me ke digi su mem na thamjari and thank you.